kama wajinga. Bango tuzopfiriyo. Kilichoshangaza, baada ya siku 3, inyuma y'imisi 3, wa volcanologue walienda kuchunguza. Barabi bya volcano bose pamoja na wataalamu kutoka Japan, Ujerumani, n'abandi bavuye mu Buyapani n'ahandi, walienda kukuta mlima wa volcano. Bagiye kubona umusozi w'Iboroko. Hiyo larve yote ahari ahantu hose haimo, hatariho. Kisima kiko wazi, hagaragara ikinogo kigaragara. Sasa wakajifariji, bacha baribaza, wakasema inawezekana larve yote inaishia mu mji wa Goma. Birashoboka ko rero iki kintu cyose cyahereye mu sasa watu watoke, ni abantu ni bahunge. Itakapolipukia mlake, bango ni muze mu kiyaga, watu wote watamalizika, abantu bagira bahere. Tukasema sisi hatutoki. Twewe turavuga ngo ntituvayo. Sisi tukikufa, mbega twego ntidupfa, manaka na Mungu atakufa. Ni twapa Imana izobipfa, sababu yuko hapa. Twavuga ngo Imana turi kumwe. Mpaka sasa ninavyoongea, nigushika kuri iyi sandi kwa turavuga. Jana ni tarehe 26. Ejo azoba itariki 29. Volcanologue walienda kuichunguza tena upya. Bagiye gusubira gusuzuma bari abacejwe kuraba ibya Volcano. Wakakuta ni vumbi inaruka. Basanga ni nkungugu ituma. Yani Mungu amefutulia mbali mlima wa volcano. Mu kisozi cyose cha Volcano uri ya muriro Imana. Kisichowezekana kwa watu, ikidashoboka kwa Mungu kinawezekana. Imbere y'Imana birakunda. Kwa hiyo usisikie kutishwa na kuogopesha kwa wanadamu. Wewe nutega ubwoba n'ibyo abantu bakubali. Wanadamu wakiongea, iyo abantu bavuze, njoo kwa magoti, wina kumavi, karibia Mungu, egera Imana, nenda muamshe, genda uyibyure. Akiamka, iyo byutse agira ijambo na neno lake, kandi ijambo linanyamazisha kila kitu. Yisechekesha ibintu byose. Njia pekee niwe wenyene ni maombi. Nizira yonyene na masengesho. Maombi, amasengesho. Wapendwa, bakundwa, kuna vitu vyenye haviozaki. Hari bintu bitabora. Cha kwanza ni neno la Mungu. Icyambere ni ijambo ry'Imana, haliozaki, ntiribora. Cha pili, ikigira kabiri, neno la kinabii. Ni ijambo ry'umuvugizi. Kama Mungu akiongea na mtumishi wake halisi, Imana yivuganye n'umukozi wayo, daka lile neno, chakiri iryo jambo, ukubali ukatae, litatimia. Ubyemera ujyaho hantu, hata miaka ipite, naho hoci ibihe nibi, litatimia, lizoshika. Cha tatu, ikigira gatatu, ni maombi. N'amasengesho. Maombi, amasengesho, haliozaki, ntabwabora. hata miaka ipite, naho hohera imyaka, Mungu ataikumbuka maombi tu, Imana izokwibuka, na ataijibia. yazoyisha. Na cha ine, ikigira kane, ni matendo mema, ni bikorwa byiza. kila sadaka unaitoa, elewa ni mbegu unapanda. umenye ko ari imbuto, kama haitaota leo, nambito kesho itaota. ejizo inaga. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Naenda haraka haraka. Mbega ndiko ndihuta. Oya. Okay. Kaeleza ndavuga presence ya Mungu. iyo ubwiza bw'Imana buhari, kila kitu ni swali. Ikintu cyose kiba cyiza. Usitafute pesa, nturondera amahera. Usitafute kuheshimiwa, ntugombe ibyubahiro. Usitafute kupiganiwa, ntugombe yuko abantu kutetewa. Kuko tafuta presence ya Mungu. Rondera ubwiza bw'Imana, ni jibu ya kila kitu, niyo nyishu y'ibintu byose twifuza. Na mpango wa Mungu, kandi migambi y'Imana, ni kuwa pamoja na watu wake, bana n'abantu bayo. Mungu anataka kae pamoja na sisi. Imana iragomba ko tubana nayo. Kinachomfanya Mungu asikuwe pamoja na sisi, igituma Imana itobana natwe, nilieleza, ni dhambi tu. Naravuze ngo ni icyaha cyonyine. Ndio maana Biblia inataka tuwe watakatifu. Nicyo gituma Biblia itugobera kubabera yeye alivyo mtakatifu, nkuko naye ari yera. Watu wanapenda kukoga maji kila siku. Abantu baragomba koga amazi ya buri munsi. Wanatafuta sabuni nzuri wakoge wanukie. Sabuni agezweho boge. Lakini unavyokosha mwili wako, ariko nkuko woza umubiri wako, na kuupamba mwili wako, no gusiga mapaka zaidi sana, ariko igikenewe cyane, kosha moyo wako. Umushawa pamba mtu wako wa umuntu wawe w'imbere. Maana Biblia inasema kuko ijambo ry'Imana, Mathayo 5:8, muri Mathayo heri wenye moyo safi, mwe mami mitima yejejwe, maana wao abo watamuona Mungu. Nibo bazobona Imana. Ukitaka kumuishi Mungu, ugomba kubana n'Imana, tutafute utakatifu. Turondere kwezwa, na utakatifu kandi kwezwa tunautafuta kwa toba ya kweli. Kandi turondera hariya mu kuri, mu kwihana
kukuri, toba kwihana ya kweli. mukuri, kwihanira kureka. Mara nyingi wa Afrika kenshi abanyafrika wanazoea kuomba msamaha, bamenyereye gusaba imbabazi, lakini hawajui kutubu. ariko ntibazi kwihana. Kutubu ni kukamata maamuzi, decision. Kwihana ni gufata ingingo. Lakini nikiomba msamaha, ariko yansabye imbabazi, inayo maana nitarudilia tena. Echo nzobisubiramo. Lakini nikitubu, ariko iyo nihanye, manake ninaacha. ni kuvuga ngo ndaretse. Ndio maana Yohana Mbatizaji, niho Yohana Mubatizaji katika Mathayo 3 hariya muri Mathayo 3 mstari 9 hariya anasema matunda nayo na toba. avuga ngo mwihane, mwami byamwa bijanye no kwihana. Siwezi nikaokoka ndashobora gukizwa na bado pombe ninakunywa, kandi inzoga nkikunywa. niseme nimeokoka mvuga ngo ndakizwa, lakini bado umalaya ungaliki. ariko gusambana. Niseme nimeokoka mvuga ngo ndakizwa, na bado naendea ushirikina. ariko kandi nkishishikara. Nikiokoka naokoka, gukizwa n'ugukizwa nikienda neza. kwa Yesu naenda kwa Yesu. Iye muri Kristo n'ukujayo neza. Kwa Yesu atwendi mguu moja mbele. muri Kristo ntidushirayo ukuguru kumwe. Kwa Yesu tunaenda na miguu yote. muri Kristo tujana amaguru yose n'umubiri n'umutwe n'ubwenge. Amen. Amen. Kuimukisha. Mungu akubariki rafiki. Imana iguhezaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaokoka, iyo ukijijwe na ile mafoto yote ya ba ex pasula, niye bya mafoto yose mu byaha byawe sa utabure, sijeka kukumbusha, ntibizosubira kukwibutsa. Unakuta mtu alikuwa kamlevi, mukamara ngo umuntu hano yari mboreko, alikuwa na bikaya bya mapombe mu nyumba, yicaranye n'amacupa, anaokoka na hizo machupa iko ndani, kandi akijijwe ariko amacupa. Funja mena, sijeka kukumbusha mena, ntibizosubira kukwibutsa muri Egiputa. Amen. Amen. Tunahitaji toba, turakeneye kwihana, tukiishi maisha ya utakatifu. iyo tubayeho ubuzima bwo Mungu kweza, aliye mtakatifu, Imana ni yera, atakaa katikati yetu, nawe azoca abana na natwe, akikuwa katikati yetu, kandi ari muri twebwe, kila kitu ikintu cyose atakifanya, azogikora, na maombi yetu kandi amasengesho yacu yatakuwa manukato mbele ya macho yake, kandi azomba nk'umumote bwiza imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe cyane. Nikaeleza kandi narababwiye presence ya Mungu, mu bwiza bw'Imana kuna utukufu wa Mungu. hari mu igihe hari presence y'Imana haba hariho ubwiza bw'Imana. Ile utukufu wa Mungu ubwo bwiza bw'Imana ni nuru ya kimungu, ni umucyo inayoangazia maisha. bucya burasira ubuzima bwacu, Hakutakuwa giza mu maisha yako, nta mwiza usubira kuhaba, sababu nuru ya kimungu inakuangazia. kuko hari umucyo w'Imana Na waturasira, ukiingia ndani ya presence yako, kandi iyo winjiye mu bwiza bw'Imana hata sura yako inabadilika. n'ishusho ikihinduka. Amen. Amen. Inabadilika. irahinduka. Hutakimbia wachawi, kuko hutakimbia wachawi, ntabwo uzosubira guhunga abarozi, lakini wachawi watakukimbia, ariko abarozi nibo bazoguhunga, sababu wakikuona bapfuye kugukubita amaso wamemuona Mungu, baba babonye Imana. sikia nikwambie, umviriza ndakubarire, ukikuwa pamoja na Mungu, iyo uri kumwe n'Imana koko, yako akuwaki nyuma, Imana ntiji nyuma, anakuwaka mbele, Imana ituje wewe imbere, unafuata nyuma. wewe ugakurikira. Kwa hiyo yaki kutangulia mbele, kuko iyo twitangiye imbere hakuna blockage kwake. hariya nta utuzibira, nta utuhagarika. Yani hiyo maombi, Mungu ondoa mablockage, Mungu toa mablockage, haitakuwa. amasengesho ngo Imana kuraho inzitizi, Imana kuraho inzitizi. Hivyo ndio vitu vinabeba watu huko nje. Ibyo nibyo bituma abantu bayerera. Omba blockage itoke, omba. senga Siombi blockage itoke, ntabwo nsenga ngo inzitizi na ziha, muomba Mungu awe pamoja nami. ndasaba Imana ngo ibane Yeye nanjye, eko na funguo kwa mikono ya kwenye anafungua yeye, hakuna wezaye kufunga, na ushobora na kuga, yeye akifunga kandi iyo yugaye hakuna wezaye kufungua. Kwa hiyo nikikuwa pamoja na yeye, iyo ndi kumwe nawe, hakuna mlango utafunga, nta muryango wokuga, pita mbele. wewe Kila mlango uliofunga imiryango yose utafungula wenyewe, yuguruka, sababu ya presence ya. kubera ubwiza bw'Imana. Kwa hiyo kama kuna vitu vinakangala, kubw'ibyo nyuma hari ibintu byananiye, vitu haviendeki, ibintu bitagenda neza, tafuta presence yake. hamagara Yeye akija
rondera munyonga bloquer kila kitu, ayashahindura ibintu ataverify kila kitu, byose azokuraho, sababu yeye kwake kila kitu kinaweza. Iwi byose birashoboka. Walifunga lango la kaburi la Yesu. Barugayo umuryango w'imva ya Yesu. Wakatia jiwe lilikuwa na 4000 kilo. Bashiraho ikibuye givisi biro 2000. Wakatia muhuri wa Kimedi na Kipersi. Bashiraho igikashe hariya hejuru, inayosema kwamba haitatanguka hapa. Ngo hano ntibizova nga. Wakabeba na maskari wafanye doa. Bashiraho abasirikare bakora uburinzi. Biblia inasema jambo ry'Imana biblia, nguvu za Mungu zilitoka mbinguni. Bavuga ngo inkomezi z'Imana zikaviringisha lile jiwe. Sana igihu. Nikaiweka kando. Mlango ukabaki wazi. Kumbe presence ya Mungu kwa kanisa hili, presence ya Mungu kwa maisha yako, kwa huduma yako, kwa ndoa yako, kila jiwe balilolitia, mihuri yote balioitia, hautaolewaka, hautaoa, hautaendaka hapa, hautafanyaka kile. Yeye akija anabadilisha kila kitu, atafungua, mlango yatabaki wazi. Tafuta presence ya rondera munyonga hima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Asante Yesu. Nakoze Yesu. Nikaeleza ndababarira ngo ili neno nitalizungumza Jumapili sana. Ni jambo rero nzorigaruka ku munsi wa Mungu. Kwa nini Wakristo watahukumiwa hewani? Kuki abakristo bazocirwa urubanza? Wapendwa, bene data bakundwa, tununue magari, tujenge manyumba, watengeneze barabara, bakamazu, twugura amamodoka, wanachokifanya wafanye. Ibyo umuntu byose yagomba gukora bikore. Hii ulimwengu mnaoona na barabara zote, iyi si tubona na hizi magorofa zote aya mazu yose agerekeranye, Biblia inasema Mungu anaweka akiba kwa moto. Bangu Imana yabitegekanirije umuriro, vyote vitaungua, byose bizosha, atana kimwe gisigaye. Wakati moja, igihe kimwe, sababu jimbo letu la Kivu ya Kaskazini hariya mu ntara ya Kivu inazibitiwa na mauaji sio ya kawaida. Igoswe n'imwemu y'ubwicanyi cyane. Tuko na 163 groupe ya barebeli. Dufise abantu b'abaroberi ba 163. Yani watu kuuawa sio kama kawaida. Hariya rero kwica n'ibintu bisanzwe kuri bo. Afu watumishi wakaniambia mzee, abakozi barambarira ngo mutama, sababu huko ananiita patriarch. Hariya banyita babu, sokuru, baba wa imani. Ni mubyeyi wo mu buryo bw'imwemu. Ita manabii na watumishi tufanye maombi, Mungu alete amani. Bavuga ngo hamagara bavugishwa n'abandi baze dukora amasengesho. Kawaambia viongozi vya madini, ndababarira ngo bene data murongo ya Mungu afanye nini? Ndabaza ngo Imana ikora iki? Salete amani, ayizana amahoro. Kawaambia kama serikali yetu ikileta amani kwa nchi, ngo leta yacu izanya amahoro, Mungu Yesu Kristo akija atakia kufanya nini? Mbega Yesu yobaje gukora iki? Maana yeye anaitwa mfalme wa amani. Kuko wari umwami wa mahoro. Inahitaji vitu vyote viharibike. Biskenewe ku bintu byose bibanza kuyanga. Amani duniani, amahoro abure mwisi, ili yeye aje kugira ngo waze alete amani, azana amahoro. Kwa hiyo hii mnayoiona, ibi byose mubona, kwangu mimi naitaka mpaka sasa. Uganda rero je ndabikeneye iendelee, shaka ngo bibandanye, ili Kristo aje, kugira ngo Kristo aze. Hizi ni dalili hanyuma rero za ujio wake. Ni bimenyetso. Biblia inasema nini? Biblia ivuga watakaposema avuga ngo nibavuga security, avuga ngo jisi na mahoro na mahoro, hapo ndipo uharibifu unawachilia kama maumivu ya mjiliavyo mama mjamzito. Niko rero bizodushika ko giturumbuka, hakuna kupona na gukira. Tunangoja parapanda ili turindiriye inzamba kwivuga. Hii mikusanyiko tunaifanya, ikoraniro dukora ni mazoezi ya mkusanyiko mkubwa, tutakusanyika hewa. Kuimenyereza rero ni kimenyereza, tunaikoja si mbali tena, kandi sikera tunakuja dakika kwa dakika, saa zinasogea, n'umwanya parapanda italia, inzambi zovuga bene data. Sikia niseme na mtu moja, umviriza mbugane n'umuntu umwe. ukisikia
filimbi ya balozi, iyo wumvise ifirimbi y'abarozi, nayo maana wewe ni mlozi. ni ukuvuga ngo nawe uri uwundi murozi. Amen. Amen. Iyo filimbi ya rassemblement ya balozi, agafirimbi kabahamagara gukoranira hamwe, ukisikia wewe uyumvise, manake wewe ni mmoja wao, nawe rero uri umwe muri bo. Ndivyo parapanda ilivyo. Niko rero ni nzambi zovuga. Hapana zile nyimbo za wokovu zilizoimbwa na wazee wetu. Ntabwo ari ziriya ndirimbo z'agakiza zarimbwe n'abatama bacu. Walisema baragumu Italia sana. Bavuze ngo inzambi zovuga cyane. Watu wote wataisikia. Abantu bose bazoyumva. Sio watu wote. Oya si bose. Watakaoisikia abazoyumva ni walio wake. Wale ambao wako na Roho Mtakatifu walio na mafuta ya Roho. Maana parapanda itapikwa ni ya kiroho. Ni walio wa Roho ndio wataisikia hiyo parapanda. Kama hauna Roho Mtakatifu hautaenda na hutaachia duniani. Maana wewe ni mtu wa dunia. Naongea mzuri mpaka sasa. Mbega niko ndavuga neza aho. Sasa wangapi wanajazwa na Roho Mtakatifu? Mbega ni bangahe buzuye Mpwemu Yera? Wengi wanataka wamtumikie Mungu na hawajajazwa. Abenshi bagomba kukorera Imana bataruzura Mpwemu Yera. Yesu anaambia mitume msitoke Yerusalemu, mkae mngoje mpokee. Abariri intumwa ngo murindire Yerusalemu, mubanze murindire Mpwemu Yera. Na walio wa rohoni kandi abarimo Mpwemu wanasikia maneno ya Roho, nibo bumva ijambo ry'Imana. Na kanisa likiwa na watu wanajaa na Roho Mtakatifu, kandi ishengero rifise abantu buzuye Mpwemu Yera, kila kitu kiko automatic, ikintu cyose gica kigenda neza. Lakini bale ambao habana Roho Mtakatifu, ariko abo batagira Mpwemu, kila kitu kwabo ni mechanic, ibintu byose biba biboshwe. Ndio maana unakuta makanisa mengine ni usanga yandi mashengero, kama mchungaji hajapita kubatembelea, umwungere atarabagendera, abatakuja kanisa, ntabwo bashobora kuza mu rusengero. Aba banafikiri banaendeaka kanisani kumkusanikia mchungaji. Bo bazi kumengo kuza mu rusengero no kuza kuraba umwungere. Mama mkuye vendredi kuko maombi. Kuza kurisha usichelewe. Kwinginga kuba kwa gatanu dufise amasengesho. Hata na mapepo ya majini. Nani Mpwemu mbizi kuzimu zibisigo. Ilishakavuka hiyo mipaka. Aho naho baraharenganye. Kwenye msikiti. Mu musigiti wa shehe. Hari abashehe. Hawatangazake tena misa. Ntabwo bakirinda guhamagara. Kila Muislamu Muislamu wese anajua kila Ijumaa ni kwenda msikiti. Arabizi ko kuwa gatanu ari kuja mu musigiti. Lakini wa Kristo ariko abakristo baka turudie. Tugomba tubatemberere twingi. Sababu hawana Roho. Kuko batagira Mpwemu. Usipowatangazia hawaji. Iyo utatanze amatangazo ntibabona. Nuko babirenga. Nibanda birenga. Tuna mkutano mkubwa unatungoja mbinguni. Ariko hari koranira rimwe riturindiriye. Tutakusanyika huko. Aho tuzokoranira mu bwami bwo mwisho. Wakati nilikuwa naona vijana wanatambira Imana hapa. Nabona basore ngaha batambira Imana cyane. Kaza sema jamani, mbinguni itakuwa hatari. Navuga ni mwijiro ho bizo ari bidasanzwe. Kitabu cha Ufunuo kinasema hivi. Hariya mu byahishuye Yohana. Hata malaika watabaki wanashangaa. N'abamalaika nabo bazoturaba bumigwe. Na wanamuuliza Yesu, hawa nao wanatoka wapi? Bachi babaza Kristo ngo abanabo bavuye. Sababu tutacheza kila watu kwa namna yao. Bavuga ngo umuntu abatuzobyina abantu bose imiryango yabo. Niona cameraman mwana aenda. Nabonye mu cameraman. Ari karata. Sasa hapo ndio tutacheza namna hiyo. Sasa Warundi watatamba namna hiyo. Abantu bose bazobya. Sasa Banyarwanda nao watafanya. Sasa sisi Wakongomani tugire kwa. Sasa huko itakuwa hatari. Izoba likomeye. Wenyewe watabaki wanashangaa. Abamalaika bizoba. Sababu hawajawahi kuona dansi za mtindo huo. Horero mwintani izo ntambo ntizibayo. Kumbe kibidi kucheza. Rero yageze kucheza. Tamba. Usiende tuletea kashashe mbinguni. Nuze kuza nuzoza nibitabaho. Nikarudi Jumapili. Asante sana. Umunsi wa Mungu azogasubiremo. Amen. Amen. Watu wengine wanakuja kwa Mungu. Abantu baishe baje kuma. Sasa wanajifanya kama jeshi mwenye eko pike. Bacha bigira nk'abasirikare bari kwizamu. Kimwambia tuzamure maboko mwijuru. Bikanza mwijuru. Ngo tupandishe mikono tu. Agachaje.
Jamani, kuna mtu mmoja anaitwa Empoli. Hariho abantu bamwe batagira indero. Ni kijana mmoja anaitwa Empoli. Umusore umwe yitwa wataye indero. Ni maibobo tangu kuzaliwa, hana baba hana mama. Kuva avutse ntagira se ntagira nyina. Huyo kijana akikukuta barabarani, uyagusanze mu ibarabara, mkiwa pamoja na sheri, kandi uri kumwe n'umukenyezi wawe, wewe mkitanda, wewe mu office, ubari mu biro canke mu nzu, akifika na kwambia ka position fix, ashakubarira ngo hagarara neza. Hakuna discussion na yeye. Hariya ntusubira guhari. Na hakubali rushwa kama jeshi la Kongo. Kandi rero ahagoreyewe ntaryi giturire. Mbembeleze bwana, beba hata hela hizo mwacho. Ukamwinga tariko jana utudufaranga urabe burande. Akwambia siwezi. Akakubarira ngo ntibigikunda. Jina lake la mo. Uwo izina ryiyo yitwa rupfu. Huyo jamaa haheshimu mtu. Uwo ntawe yubaha. Kumbe kama hajakufika hako, rero kubwija ataragushikira, chezea Mungu, tambira Imana yawe, imbia Mungu, ririmbira Imana. uko makaburini, uko mpanda huko, hariya ku mpanda, hariya mu iwabo w'abasinziriye, ndo kuko baseriye huko. hariya rero abantu bifashe neza, kula abakusanikake, nta makoraniro abayo, kula abatoaki sadaka, hariya nta shikanwa batanga, kula habahimbaki, hariya nta ndirimbo. Amen. Amen. Na ukiangalia hivi shitu libakia hapa, imisi maze sisi ambao tuko wazima, twebwe tukiri bazima, ndo tuko na masura mbaya. Ni twebwe rero twamaze gufunga isura, masura zetu mbaya, ishusho mu maso umuntu yari wononeka. Nenda kule mbanda, jahariya ku mpanda, wanze kuangalia zile mapicha ziko kwa misalaba. Raba rero ziriya foto bashira harya ku kaburi, tunaona kwamba warembo wengi ndo walishakufa. ubona abantu beza baramaze gusezera isi. Mafoto za kutakata nzuri. Kumbe na mafoto meza mrembo ameenda. Sasa wewe sura mbaya unabaki. Mchezee Mungu hauwezi. Kutoa sadaka hauwezi. Kuhubiri hauwezi. Kufanya kazi hauwezi. Karegea. Ugereranywa na karegea. Unajua mzee, urabizi mwenye hawezi kutoa sadaka, urabizi umuntu adatangishikanwa mu dunia yote, mwisi yose, ni watu wawili tu, abantu babiri. aliyekufa umupfu, hata mlombe nini atoe hawezi. Nubwo wo musabi kintaguha, sababu na vyenye vilikuwa vyake na vitu alikuwa navyo, n'ibintu yarafisa, akishafariki yapfuye sio vyake tena, ntibikirigwiwe. Saa unayojivunia ibyo wishimira hautaenda nayo. Isaha wishimira hiyo telefone yenye unataka nayo na kanisani, injili inaendelea, wewe uko na chate. Hiyo telefone wishimira kumikusaba, ungali unakufa, mwenye atakutwa hapo ndo cha kwanza kurekipere anatia kumufuko. Aya ugipa ujya kugwaje no ayihera kuri. Yani uko najivunia na Kenya kiko kyako, rero wishimira ibitari gwawe. Sasa maiti ikiziga ukiambia toa sadaka, uyibwiye ngo tangishikanwa, hawezi akatoa. Ndatanga. Wa pili ni mtoto aliye tumboni, ugira kabiri n'umwana akiri muntu, mtoto yuko mumimba, inda cyangwa hata muimbe nyimbo za chemu hubiri namna gani, naho mworirimbi za mwambie toa sadaka, muvuge ngo tangisha, hawezi akatoa. Nashobora gutanga, lakini akishazaliwa alikuyavutse wanamkata kitofu, bakamucuruzo. Huyo mtoto mkimwambia toa sadaka, mukamubara ngo tangishika, atakuwa tayari kutoa. acha atanga. Sababu ya nini? Kubera iki? Mlete ile sabuni ya bebe, zana ya sabuni ya bebe, mlete ile swime ya bebe, zana ya swime. Manake hapa alishakuwa na vyake, manake akiombwa kutoa atatoa. Kumbe kama haujui kutoa sadaka, nimba utazi gutangishika, wakati uko mzima, igihuri muzima, hauko mauti, utari kiziga, na hauko mumimba, kandi utari munda, ni roho mbaya tu, ni umutima mubi gusa ukugize. Amen. Amen. Acha taongea Jumapili hili neno. Nzo ili jambo zuri garuka ku munsi wa Mungu. Amen. Amen. Jumapili taongea kitu.
na kiacha hapa. Reka ndakireke ikinzoki tuka kwa Mungu. Sababu ibada amakoraniro hivi tunavyokusanyika ukunyene dukoranye kuna vitu ine. Hari ibintu bine: neno la Mungu, ijambo ry'Imana, nyimbo, indirimbo, maombi, amasengesho, sadaka. ishikano. Hivi vitu ine, ibi bintu bine unahitaji ubishiriki vyote. Ibi byose bisabwa kubikora. Maana ukikosa kimoja, iyo ubuze kimwe, maana ibada yako iko kibeti, iko kipande. Nukuvuga ngo gukorana kwawe ntibiba bikwiye. Mungu tunayemwabudu, Imana dukorera kandi dusenga, Mungu wa maprincipe, ni Imana ifise amahame. Shetani ni shetani wa maprincipe. Satani nawe nyene nuko agira amahame yiwe. Shetani alikopie ku Mungu. Satani byakora yavyivye mu ijuru. Sasa watoto wa shetani wakakuwa watifu kuma principe ya baba yao. Hanyuma rero abana ba Satani bihutira cyane gushitsi lakini watoto wa Mungu wakakuwa wa desobeyissant kwa Mungu. Ariko abana b'Imana baba bantu batumvira. Ndio maana mnaona wa sataniste ndio wanafanikiwa zaidi kuliko watoto wa Mungu. Ni ubona abantu bakorera Satani baroranirwa kurusha abana b'Imana. Afu tunabaki tu bapagani. Baba naendelea, banafanikiwa. Lakini wa Kristo, baba mateso na baba maskini. Nani alikwambia sisi tuko baba maskini? Ninde yakubaliye ko twebwe turi bakene? Kutokutii principe za Mungu. Kutumvira ngo dushitse amahame y'Imana. Ukitii principe za. Iyo ushikije amahame y'Imana ukayuba, lazima Mungu atafanya. Imana ni ngombwa guhezagire. Amen. Amen. Hakuna wanaoenda kuzimu, nta bantu baci kuzimu bila sadaka, batajanye ishikano. Tena ya mingi, tena kandi bajana jinshi. Shetani hawezi kukuomba otoa baba yako mwenye anatembea kama mkuna. Satani niyo gusaba papa wawe agendera mwitako canke agendera kwego. Akiona baba yako ni wakilema atalomba mama yako. Niyabonye papa wawe ari kimuga agusaba mama wawe akomeye. Na akiona mama yako ana makamasi mingi kumapua atalomba ndugu yako. Yabonye mama wawe biseru kumunwa byinshi asaba. Shetani anataka sadaka kamili. Kenerisa ishikanwa rishitse iliyo nzima y'umuntu muzima. Lakini sisi tunakia kwa Mungu. Ariko twebwe tuje kumana, tunakia mikono mitupu, tuje maboko garagara. Na tukimtolea Mungu, kandi iyo dutangiye Imana, tunampa sadaka moja zenye hata nyumba 10 hawezi akazipokea. Ya mashikanwa na nyumba 10 tokwaki. Baadaye unangoja mpresence ya Mungu ufanye kitu. Kayo nindira kubwiza bw'Imana kugira ukora ikintu. Nilieleza Petro saa aliona presence ya Mungu. Igihe Petro yabona ubwiza bw'Imana, alikubali kufanya gharama. Yaremeye gutanga. Akamwambia Yesu, yarabarira ngo Yesu, hapa tumeona utukufu. Aravuga ngo hano twabonye ubwiza bw'Imana, hatutoki hapa. Aha nituhava. Mimi Petro, aravuga ngo jewe Petro, nitajenga, ndubaka bibanda hivi, inzu zitatu. Kimoja cha Musa, urusago rwa mbere rwa Musa, chako, urundi rwawe, kingine cha Elia, n'urundi rwa gatatu. Hakusema tutajenga. Oya niyavuze ngo tuzokubaka. Nitajenga. Yaravuze ngo ndubaka. Ngoja nitumie lugha mzuri. Reka dukoreshe umwanya neza. Mungu, Imana sio wetu. Oya si yacu. Mungu ni wangu. Imana ni rwanje. Ili kanisa, ishengero, sio kanisa letu. Si ishengero ryacu, ni kanisa langu. Ni ishengero ryanje. Ukiona ni kanisa lako, iyo ubonye ko ari ishengero, utajiona kwamba ni wewe. Ukibona ko ari wewe peke yako, wewe ubwawe unastahili kufanya kitu hapa. Utegerezwa kugira icyo ukoze badala ya mtu mwingine. Kabwa rundi muntu. Ukiona ni kanisa letu, iyo ubonye ko ari ishengero ryacu, wakikwambia kufanya, birakugora gukora. Fanya kitu. Gukora ikintu. Utasema tutafanya, batafanya. Hata kama mimi sipofanya, wengine watafanya. Ndiruhukira abandi barakora. Usipoenda kuibada wengine wataenda. Nagiye gusenga abandi barakora. Usipoimba wengine wataenda. Naririmbye abandi barahari. Unajua Mungu ni wenu. Urazi ko Imana ari muri gusa. Ukijua Mungu ni wako, ariko iyo umenye ko Imana ari wako, ishengero ni rwawe, utasema kama nabii Isaya, Baba unitume mimi hapa, nitaenda kufanya. Aravuga ngo ndungi chejewe ndazakupa. Utasikia kila kinachohitajika. Urumbi gikenewe. Ni wewe utafanya, sio mtu mwingine. Ni wewe uzogenda, sababu unajua uko mpresence. Urazi kuri mu bwiza bw'Imana. Na Mungu akiwepo, kandi Imana ihari, anaongea, iravuga, anasema, iravuga. Wenye wako mpresence ya Mungu, abantu bari mu bwiza bw'Imana, wanamsikia kama Mungu akiongea. Barumva Imana iganira nabo. Masikio yao inamsikia Mungu. Mu matwi yabo bari ayumva. Ile Isaya sura 6 mstari wa 1 mpaka wa 6.
hariya muri Yesaya 6:10 nabii Isaya aliona presence ya Yesaya yabonye ubwiza bw'Imana ilipomwangazia, igihe umuco w'Imana wamurasambua zambi, acaritahura ko ari umunyabyaha, akakiri zambi zake, acaratura ibyaha bye, na Mungu akaita sasa, kandi Imana iramuhamagara, tatuma nani? ayavuga ngo ndatuma nde. Isaya akasikia wito, Yesaya cyayumva umuhamagaro. kumbe presence ya Mungu rero bwa bundi mu bwiza bw'Imana iyo buhari, tunasikiaka Mungu niyo twumva Imana ivugana natwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Kama hautaitwa na Mungu, nyambo tohamagagwa n'Imana, utaitwa na watu. Abantu bazoguhamagara, na ukiitwa na watu, kandi iyo uhamagawe n'abantu, utatumika na hauna mafanikio, uzokora kandi utaroranirwa. Lakini kama ni Mungu alikuita, ariko iyo Imana yaguhamagara, ulikuwa presence yake, uri mu bwiza bw'ibyo, atafanya na wewe maagano, ikigeni na masezerano nawe, na unapotembea kandi iyo ugenda hata kuacha atakuwa pamoja, ntabwo igusiga murajana. Anasema kwa Injili ya Mathayo, hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo sura ile ya 19, hariya mu gice cya 16, sura 28, 28, mstari ile ya 20, hariya ku murongo wa 20, anasema nitakuwa pamoja nanyi, aravuga ngo nzobana namwe utimilifu wa zahari, gushika ibihe bishitse. Kumbe mpango na mawazo ya Mungu, rero imigambi y'Imana ni yeye kuwa katikati yetu, ni kugira ngo ibane n'ishengero awe present mu maisha yetu, abane natwe mu buzima bwacu. cyo Kenya anatafuta, ni ko Imana ibirondera, kwa inahitaji watu wa kumtafuta, yakeneye abantu bayirondera, na hawezi zirika Mungu, kandi Imana ntiyicuza, hawezi jimanifeste, ntishobora kwiyerekana tusipomkaribia. iyo tutayegereye. Tukitaka presence ya Mungu, iyo turondera mu nyonga hino, tufunze kumkaribia Mungu, dutegerezwa kwegera Imana. Amen. Amen. Isaka, hariya Isaka alihitaji baraka, yarakeneye umugisha, aachie mtoto wake moja, azosigira umwana wiwe. Akambia Esau, nenda uwinde uniletee. abarira Esau ngo genda uje mu ishamba guhiga unzanire. Esau akaenda kutafuta. Esau aragenda kurondera icyagaburira Yakobo alikuwa hemani na mama yake, we yari mu ihema ari kumwe na mama wiwe kwenye jiko. acabwira Yakobo, mama wa Yakobo akaambia Yakobo, acamwibira ibanga Yakobo, nimesikia kwenye chumba, numvise hariya mu cyumba baba yako, papa wawe anataka bariki ndugu yako, agomba guhezagira mwene wanyu. Mwenye alieleza ni nani? Wabivuze nini? Mama. Ni mama anaambia Yakobo, abarira Yakobo. Sababu Yakobo alikuwa wapi? Yakobo yari mjiko na mama, yari hariya mu gikoni na mama wiwe. Ukitaka usikie siri ya kubarikiwa na Mungu, ugomba kumenya ibanga ryo guhezagirwa n'Imana, zoea kukaa na mama, menyera kubana na mama. Isaka ni picha ya Mungu, Isaka ni ishusho y'Imana, na Rebeka ni picha ya kanisa, kandi Rebeka ni ishusho y'ishengero. Ye njo bwana, wewe niwe mugabo, huyu njo bibi, huyu niwe mkenyezi. Sisi sote ni watoto, twese turi abana. Lakini huyu ambaye anakaa na mama jikoni, ariko yeye kunda kwibanira na mama jikoni, Kristo ambaye eko na tabia ya kutochelewa kanisa, ni mukristo, ni ishusho y'umukristo adachegwa. Huyu njo atajua secret ya mawazo ya Mungu. Huyu rero ni wamenye ibanga ry'ibijyumviro by'Imana. Sielezi mengi huko, sitaeleza aho sinza kuhavuga byinshi. Yakobo sasa nenda baba, Yakobo chaja kwase, baba anamwambia nini? Ese yamubariye ngo iki? Wewe ni nani? Aramubaza ngo urinde? Sasa mimi ni mtoto wako, mzaliwa wako wa kwanza. Amara ngo ni jewe ya mfura yawe. Nimeandaa mchuzi nije nikupe ukule. Bwana natakuye isose ngo ndaguhe. Biblia inasema, jambo ry'Imana bile Isaka akamwambia, aramubaria, unikaribie, aramuya ngo nyegera, uje unibusu, uze hano unsome, unikaribie, nyegera. Kumbe baba hawezi achilia baraka tusipomkaribia. Rero bwa bundi Imana nishobora kurekura umugisha. Tukihitaji baraka ya Mungu, yuko ukeneye umugisha, tujifunze kumkaribia Mungu. Uwe na tabia ya kukaribia Mungu. Egere umuntu. Jumapili nilikuwa hapa, ku munsi wa Mungu nari hano, watu walikuwa kibao mpaka huko, abantu bari buzuye hari, hii maeneo yote walikuwa wanachawa, hose huzuye abantu, magari kibao huko, imiduga hari. Wanapenda Jumapili, barakunda ku munsi wa Mungu. Sawa, takuya wanavaa vizuri, kandi baza bambaye neza, panga sawa sawa, bambaye neza. Lakini sababu ni maombi,
ni kumkaribia Baba. Hawawezi. Jumapili hata wapagani hawaendi kazini. Na maofisi zote zinafungwa. Mkristo mzuri ni yeye anayeshiriki ibada katikati ya wiki. Hachelewi ibada katikati ya wiki. Ana mazoea ya kumkaribia Mungu kwa maombi. Kuhubiri ni vizuri, kuimba ni vizuri, lakini kuishi maisha ya maombi ni vizuri zaidi. Hauwezi kuwa Mkristo mwenye hana maombi. Jifunze kumkaribia Mungu. Uonyeshe upendo wako kwa Mungu. Maana anasema nini? Na wapenda wanipendao, na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Sirisha upendo wako kwa Mungu, sababu yeye alitupenda. Lazima na sisi tuonyeshe kumpenda. Tumkaribie Mungu. Jifunze kumkaribia. Anasema nini? Munikaribie nami nitawakaribia. Nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Katikati yenu nitakaa, katikati yenu nitatembea. Ukizoea kumkaribia Mungu, Mungu pia atakusogelea. Sasa wewe na Mungu mtakuwa kitu kimoja. Afu mtatembea na yeye pamoja, mtakaa pamoja, mtalala pamoja, mtaishi pamoja. Hakuna kisichowezekana kwako, sababu uko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu na ahabwe icyubahiro. Kama Mungu akikaa katikati yangu na mtafsiri wangu, Imana ibaye hagati yanje na n'umwungere, maana anasema atakaa katikati yetu. Ko yavuze ko azobana natwe hagati yacu. Nikigeuka namna hii, iyo mpindukiye gutya, sitamuona yeye, ntabwo mbona uyu, nitamuona Mungu aliye. Nshambona Imana yanje. Yeye naye akitaka kugeuka, nawe yampindukiye kandaba, hata niona mimi, ntabona jewe, ataona Mungu aliye katikati. Abona Imana iri hagati yacu. Leo sababu ya absence ya Mungu, rero uyu munsi kubera Imana itahari, presence ya Mungu, tabwiza bw'Imana buhari, watu wanageukiana, bantu barahindukirana, banakuwa bajaya documentaire. Babigize nk'abantu bakora miperereza. Yani akigeuka anataka kuona makosa ya mwengi. Achatangura kuona makosa yawe. Kuiona ile makosa. Iyo ubonye ayo makosa, ni sababu Mungu haiko. Ni kubera Imana itahari. Mungu akiwa, Imana ihari, utaona upendo wa Mungu. Ukibona urukundo rw'Imana, na utaona makosa. Kandi ntuzobona amakosa. Utaona hapa ni mambo mazuri tu. Uravuga ati hano ni byiza byose. Mwenyeko hapa ni Mungu. Kandi uri hano ni Imana yibereyeho. Hatuna haja tugombane. Ntibikenewe ko ngwana nawe. Sababu ya presence. Kubera ubwiza bw'Imana buri hagati yawe. Hata hivi muliingia mu ibada hapa, ni hano mwinjiye mu masengesho. Huko watu waliingia tu anafika na hari abantu binjiye bagaca bicara. Hajali asalimie huyu, ndagomba kuramutsa wala kusalimia mwenzake. Cyangwa aramutse uyu. Oya. Mulilala pamoja. Mbega mwararanye. Hata kwamba tungelilala na Janete pamoja. Nubwo twaba twararanye na Janete, kabla nilamke asubuhi, mbere yuko ryama mbyuka mu gitondo, namtikisaka namwambia Sheri, mbaza nkamubyura ni Sheri. Maana nazoea kumuita mwanamke. Nkunze kumwita umukenyezi. Mwambia mwanamke. Abari ni mukenyezi. Umeamkaje? Wumva bimeze gute, babyutse gute? Umelota nini? Warosiki. Tumelala pamoja. Kandi twararanye. Tumejifunika shuka moja. Shuka nimwe. Lazima nimpe salamu. Ni ngombwa ko ndamubaza nyene yaramutse. Kiamka mapema. Kandi nawe yantanze kubyuka. Maana ananiita mwalimu. Kandi nawe anyita mwigisha. Mwambia doctor. Arambwira ngo mwigisha. Unalala? Uraryamye? Mwambia hapana. Oya ndakumva. C'est bonjour. Ndumva. Sasa umelamkaje? Akambaza ngo umerewe gute? Mambo yote sawa sawa. Yavuga ngo byose bigenda neza. Unaniruhusu niende? Urandekuye niki? Bwa nigenda. Tumeshajuana hali. Twaramanya maze kumenyana. Twamaze kumenyana, umwe wese ingena merewe. Hata salamu ya bure haipo. Oya ndamukanya y'ubusa ntibaho. Haujali kujifamiliarize na mwingine. Ntukeneye yuko ugira imimenyerano na mwene so. Unajua hatima ya ule mtu kesho yake atakuwa nani? Mbega uyo muntu uri kurakengereje uzoba ari yavuye mu iki? Tunavyokusanyika hapa hatujuani. Kudukoranya hano ntituzinanye. Haujui kesho huyu atakuwa nani? Ntuzi uyeje azoba yavuye mu iki? Inawezekana kesho atakuwa ministre waziri wa kwanza mwa nchi. Azoba umushikiranganje wa mbere muri iki gihugu. Na kumbe ulijifanya huko busy kutomsalimia. Wewe rero ugaca wigira nk'umuntu afatiriwe. Hauna haja hata ujue habari zake. Ntugomba no
kumenya amakuru ye. Sasa kwa premier ministre. Igihe hazaho umushikiranganje wawe. Utamsogelea wakati gani? Uzoza kumwegera jana. Tenda wema leo. Kora ibyiza uyu munsi. Maana kesho kuko ejo hautakuwa na faida. Na nyungu izobihari. Bishop unanielewa kadogo? Bishop urantahura. Ngoja niongee kitu tena. Reka mvuge iki kintu. Yesu anakaa kunyumba ya Simoni Mkoma. Yesu ashitse mu nzu ya Simoni umunyamibembe. Mwanamke mmoja malaya. Umugore umwe w'umumaraya ruhebwe. Yesu alimtoa mapepo ya umalaya. Yesu yari yaramukijije impemu z'ubumaraya. Akasikia Yesu yuko hapo. Yumva makuru yuko Yesu yari muri iyo nzu. Akaenda akatafuta albasto ya marasi mazuri sana. Agenda hari arondera ibimota neza. Akaja nayo akamumimina Yesu. Acharaza abisuka kuri Kristo. Mnajua taarifa, sitaeleza huko, nataka nieleze kitu. Aho murabizi sinigwa ndakuvuga byinshi. Sileta wivu na mengine na mengine. Ingene byazanye ubwibone nabandi bakavuga amajambo. Yesu akasema msimsumbue, mumwache, huyu ameniandaa kwa kufa kwangu. Ni mumureke uyu nimumuvuge ko byinshi uyu ariko arategura iby'urupfu rwanda. Baada ya siku 4, inyuma y'imisi 4, Yesu anakamatwa. Yesu arafatwa. Anauawa. Aricwa. Anazikwa. Arahambwa. Wanawake wengine 3, abandi bakenyezi 3 wakafanya mchango. Bacha baraterateranya. Wakaenda nunua marasi ile ile. Baragenda baja kugura ibimota neza bya bindi nyene. Akasema kesho asubuhi baravuga ngo ejo mu gitondo tulamkie twende tumpakaye Yesu. Tujoje gusiga ikiziga cy'umwami wacu. Biblia inasema hivi. Jambo ry'Imana birivuga ngo Injili ya Luka 24 mlango wa kwanza kushuka. Hariya muri Luka 24. Asema walipoenda makaburini, bashize ukaburi, wakamkuta Yesu hayuko kaburini. Basanga Yesu si hakiri yazutse. Gharama yao walifanya batanze byabo inakufa bure, byapfuye ubusa. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kumpa mtu maharagi, iyo ukiriwa ibako ryo guha umuntu ibiharage, mpe maharagi leo, muhe uyu munsi, sababu kesho kuko ejo atakuwa na magunia ya maharagi mwako. Ejo zobiwiwe ibiharage bigerekeranye. Hiyo maharagi yako haitamfalia kitu. Ivyo byibawe nacho bizoba bikimaze. Nakumbuka nilipoanza huduma. Ndibuka nkitangura ivuga butumwa. Nilikuwa natembea na kanda 2. Nagenda nambaye udukamba 2. Nikivaa vizuri sana. Nambaye rero nakomesheje. Navaa masoza plastic, viatu mwa plastiki wako naita alekaki hawa, soza plastic. Bibi birato bya plastike. Nasobeka vizuri, natembea kabisa. Gasansobeka rero nkagenda neza. Papa Stera natutembelea. Bakavuga ngo mwungere. Nasikia mtu na mwenye angenilipa hiyo wakati huo ningalimbariki. Waze ko nego mu gihe mba naheza giwe. Tukiingia kwa mafungo kama hii tunamaliza. Twinjiye mu masengesho y'igihe twaba duhejeje. Wakristo wanaleta miogo kama hiyo mitebwe nyumbani na abakristo bakazana imikembe tukarya tukumva neza. Na wabariki. Kandi nkacanda bahezaje. Lakini Mungu akanitosha hapa akanipeleka pale. Imani ngura hari injana hari. Leo ukinipa hiyo kanda 2. Uyu munsi mbaye two dukamba 2. Sijui nitaenda nayo wapi. Sinzi no tujana. Wakati ule ilikuwa ya lazima kwangu. Muri icyo gihe twari dukenewe. Nilifanya nayo visit hata kwa washirika. Kandi naragiye naratujanye mu ivuga butumwa. Lakini leo ariko uyu munsi tugikenewe. Wametuletea miogo ya mitewe hapo nyumbani. Baratuzaniye chuzi. Imikembe muhira. Mshirika mwa ameileta hapo. Mzee atakuja atakula. Numukristo yayiza yaravuga ngo muungere ni yazara za kurya. Kumbuka hii nimeikula zamani sana. Yaravuga ngo binabiriye kera cyane. Imetokaje kule ku 1982 iye inikuta hapa mu 2021. Yavuye hari yaryari mu mwaka w'1982 ubu turi mu 2021 insanze nga. Yoko inanifuata hapa. Iyi mikembe ngurikiranye. Wakati wake imeshapita. Igihe cyabyo cyararenganye. Kwa hiyo tenda wema leo. Maana kesho hauna faida. Ukiwepo nafasi ya kukusanyika leo. Maana kesho hakuna ibada. Ukiwepo nafasi ya kutoa leo. Maana kesho haina faida. Ukipata nafasi kusaidia mtu saidia leo. Maana kesho haitakuwa na faida. Ukiwepo nafasi ya kumsalimia msalimia leo. Maana kesho haitakuwa na faida. Kuna watu tuko na kusanyika nao hapa. Hari abantu turiko turakoranira hamwe uyu munsi. Usipomlomba namba yake ya simu leo,
utamusabye nimero yiwe uyu munsi utaitafutaka na utaipataka. uzoyirondera uyibure. Ukuri. Nilifundisha mwanafunzi mmoja kwa shule ya Biblia. Nigishije umwigisha umwe mu shengero mu ishuri rya Biblia. Miaka 2001 na 2002 cyangwa na rimwe. Sikumjali sababu kichwa chake kilikuwa wazi kabisa. Sinamwitayeho kuko mu mutwe wiwe nta cyagenda. Unafundisha hakamati kitu. Ukamwigisha ariko ntibyinjire. Basi tukaendelea, akaenda na sina namba yake ya simu. Hanyuma rero aragenda naje ndagenda. Akaenda kwa University Bukavu akamaliza shule. Araja kuri kaminuza y'Ibukavu ararangiza ishuri. Kumbe baba yake mzazi, rero ise wiwe wo amubyara, ni mchungaji wa kanisa la Babranamiste hapa Uvira. Yani ishengero ry'Ababranamiste ngaha Uvira. Alikuwa rafiki wa Rais Joseph Kabila. Yari inshuti cyane ya hafi ya Joseph Kabila president. Rais akamwambia nataka nikufanye kuwa directeur wa kupresidence. Ndagomba kukugira rero umutegetsi hano muri presidence. Akamwambia hapana. Aramubara atoya. Mimi nabaki kwa uchungaji. Aramubara ati jewe ngomba kwigumira ndi umunye. Siwezi ingia kwa siasa. Sinoja mu byo bya politiki. Akamwambia nipe basi ndugu yako moja au mwingine nimuweke kwa sababu yako. Ati mfaeleza rero mwene wanyu umwe ndamushire ngaha. Akasema nitakupa mtoto wangu. Aravuga ngo ndafise umuhungu wanje. Kufumba na kufumbua. Nko gukubitiye ingohe. Yule mwanafunzi wangu akakuwa directeur wa president Joseph Kabila. Bamugira umudirecteur hariya mu biro kwa president. Nilipokuwa naye sikupata namba yake. Igihe twabana sinigeze ndamwita ngo sabi nimero. Na wakati huo nakabiliwa na shida ya kupata personalite juridique ya kanisa. Muri ico gihe nari mfise ibibazo byo kuronka impapuro z'ishengero. Sasa sana naanza tafuta njia gani itanifikia. Nashangura kurondeza ingene rero no ili nipate personalite juridique. Kugira ngo ndonke impapuro z'uburenganzira bwo gukora. Si Nehemi mwanafunzi wako eko kule. Umuntu ngacharamba ati mbega ntuzi ko Nehemiya ari wari hariya. Umwigishwa wawe. Nani mwanafunzi wako? Kandi n'umwigishwa wawe. Ndo anakuwa directeur bese. Habwa ni wasigaye ari umuyobozi hariya. Tafika hako haye. Hariya nzo hashika ryari gute? Alipokuwa mwanafunzi wangu siku familiarize na ye. Igihe rero yari umwigishwa wanjye sinigeze ndamwiyegereza. Sinilikuliwa pesa bure. Narariwa amafaranga kubusa. Sababu ya urofa tu. Kubera gusamara kwanje. Amen. Amen. Jizoeshe kujifamiliarize na mwingine. Imenyereze kugiranira imigenderanire n'uwundi. Muujiza wako, igitangaza cyawe uko kwa jirani yako. Uri kumubanyi wawe. Yule bibi ya nabii ambaye bwana wake alifariki akamwacha na madeni. Wa mugore umuvugishwa umugabo yapfuye akamusigira amadeni. Nabii Elisha anafika. Hariya mukozi w'Imana Elisha. Na ule mama anadaiwa madeni. Uyo mama ariko arishuzwa. Anaendea Elisha anamwambia nadaiwa, watoto wangu wanataka chukuliwa. Acharamo batabahungu banje babiri bagiye babajane kubera amadeni. Alikuwa anataka Elisha atoshe pesa ampe. Bibaza ko Elisha akora mu mufuko akamuha. Elisha akamwambia sina. Aramubara ati byukuri lakini wewe uko na nini? Aramubaza atariko ufisi. Mama akasema niko na chupa ya mafuta. Mama ati muhira hasigaye icupa rya mafuta. Wahubiri wa injilisti hari abavuga butumwa wanasema ile chupa ya mafuta baravuga ngo ririya chupa rya mafuta nisaidia kulipa madeni. Nicyo ryamufashije kuriha madeni yose. Lakini mimi kama mwalimu, ayo jewe rero nk'umwarimu, nakwambia hiyo chupa ya mafuta alikuwa nayo na madeni ilikuwa hapo hapo. Hiyo chupa rero yari arifise mu nzu kandi amadeni nayo yariho. Njia ambayo Elisha alitumia, inzira Elisa yakoresheje, alimwambia nenda kwa majirani. Aramubarira ngo genda mu babanyi, uombe vyombo kwa majirani. Genda usabe ibikoresho mu babanyi. Usiombe vichache, lomba vya mingi. Kandi usabe bice, usabe byinshi. Na uingie navyo nyumbani. Kandi ubyinjiranye mu nzi wawe. Usifungie ndani ya nyumba. Wiyugarane n'abana bawe. Waanze kubeba hiyo mafuta yako. Hanyuma yo mafuta waanze kumimina. Ugende usuka. Itakapojaa nibyuzura ununulishe, ugurishe, baadaye ulipe madeni. Hanyuma rero uce wishura itakayosalia ibyisigaye ikusaidie. Bigufashe. Sasa sikia. Umviriza rero. Kama huyo mama iyo mugabo hangalikuwa ushirika mzuri na bajirani, iyo atabafitani imigenderanire myiza n'abantu, angaliona muujiza wapi? Mbega yakuri gitangaza he?
akakosa nafasi ya kutia mafuta bishop anasema. Tubyombo twake Elisha alijua eko na byombo mu nyumba. Elisha yamenye yuko afise ibintu. Lakini Elisha kutaka tumikishe tu bile vya nyumba yake. Wani yagomba kukoresha bile byo mu. Alijua muujiza wake unakaa kwa majirani. Yarazi kugitangaza kiwe kiri mu babanyi. Ndio maana tukiingia kanisani nico gitumi yo twinjiye kwishana. Familiarize na kila mtu. Imenyereze kubana na watu. Uone wa maana jirani yako. Mugione kwa maana haujui kesho atakuwa nani. Ejo ntuzi kezobari. Hatima ya maisha yake hauijui. Ubuzima bwiwe ntubuzi. Hapa katikati yetu mawaziri wapo. Madaktari wapo. Muri twebwe hari maafisa wapo ambao ejo habo watakuwa msaada kwako. Bazobo imfashanyo kuri twebwe. Acha nimalize. Reka tumbere nk'aba sozera. Elia anaenda kwa mlima Karmel. Agiye ku musozi Karmel. Anataka aite moto usoke mbinguni. Yifuza ko umuriro awuhamagara ukamanuka. Ili Mungu ajulikane ni Mungu. Kugira ngo Imana imenyekane ko ari Imana. Biblia inasema nini? Biblia ivuga ngo aliambia Israeli, abarira Israeli, munikaribie. Munyegere. Munikaribie mimi. Munyegere. Sikia nikwambie. Mpanda kubwire mugenzi. Lambe nisikie pia. Nyumve neza. Nilikuwa naambia kanisa lake. Nariko ndabarira mukozi w'Imana ishengero hiwe. Watu walete watu kwa Yesu. Babwira abantu bavuga ubutumwa bazana abantu muri Yesu. Lakini jana Mungu akanisumbua. Ariko ejo Imana imbuza amahoro. Wataleta watu wakae wapi? Abantu nibabazana bazokwicara he? Nimesema hilo asubuhi. Mbega sinabivuze mu gitondo. Nimeongea hapa juzi. Ejo hahise naravuze. Kwa mikono ya huyu baba. Mu maboko y'uyu mubyeyi kutafanika vitu vikubwa sana. Hazokoreka ibintu bikomeye. Simpaki mafuta, narudi tena. Oya ndabisubiramwo sukumusiga amavuta. Najua kuna wakati mwingine ukifika kanisani unataka umpakae mtu mafuta tu. Mimi hari abandi bantu bageze mu ishengero bagomba gusiga amavuta. Mwalimu sipakae nani mafuta. Oya jewe ndi mwigisha sinsiga abantu amavuta. Kuhubiri na maliza. Ndigisha hanyuma nkigira. Sikubembelezi. Oya sinzi kwinginga. Maana ninapotembea mimi. Ariko iyo ngenda jewe. Natembea na pesa ya nauli yangu mfuko. Ngenda na nagatike kanje kaza kunyunguruza. Unajua mkitaka mulipe mkikataa mkae taenda. Ndabizi ni muri hamutari hajewe ndigira. Siji kuhubiri juu ya kutafuta pesa. Nabwo twigisha kuza kurondera amafaranga. Nina kanisa. Mbisi shengero. Hata saizi nikiwaambia huko mulete mtume haraka $10 mbio mtume. Naho ubunyene no hagarara ngahamagara ni muntu wikira amadolari 10 baca baronye. Mtume Bukavu mtume Uvira mtume Fizi mtume Bunia mtume Beni mtume. Hari yaho za Bunia Bukavu na ni Bubembe na hano. Watasema mzee amesema. Avuga ngo umutama yavuze. Araza. Lakini nikikuhubiri ariko yenda kwigishije. Namaliza. Ngaheza. Sababu kikata wanse jehanamu ya moto inakungoja. Umenye ngo umuriro urakuri. Wemeye. Tutakutana na mbinguni. Tuze tuhurire mu bwami bwo mwijuru. Wapendwa, kama tutahubiri hatuna malengo ya kupeleka watu mbinguni. Nimba twokwigisha tutabwira abantu ko tuja mwijuru. Funga milango. Tuchitokwiye kugara imiryango. Nenda fanya kazi nyingine kama ni kulima mashamba, nenda ulime. Ufu muduga ruguru kaja kulima imirima. Tushikalishe watu kama hatuna malengo ya kupeleka watu mbinguni. Nitwokwicarika abantu tutababwira ubwami bw'Imana. Njia ya kupata pesa ni nyingi sana. Inzira yo kubona amafaranga ni nyinshi cyane. Yes. Nikwenda tu kuadere mu franc-maçonnerie, tuna créer accident hapa watu wanakufa, tunapata pesa tunawina. Bora ya bali nayo. Lakini lengo moja tu. Ariko intumbero imwe gusa na mengine yote. Na bandi boss. Tunataka tuhakikishe siku moja. Turakonga kumusu. Inzamba ni ya mbinguni. Tuze tuhurire mu bwami bwo mwijuru. Semeni amina. Na mtu akikuhubiri akwambii kwenda mbinguni. Umuntu yo kwigisha atakwigisha kuja. Unabeba sadaka yako unampa. Kandi ugatangisha ikanwa ryawe. Anaikula bure. Ayiririye ubusa. Ni escroquerie. Ubona ubusuma. Afadhali uninyime byako. Awonye ibyawe lakini uingie mbinguni.
ariko tuzojane mu ijuru. Amashi menshi kuri iyo Mana yacu. Wakubali kupiga makofi, wakatae. Yakome change mureke. Muda si muda tena. Muda si mrefu. Igihe si kirekire. Tuko tunaondoka dunia. Turiko turava muri iyi si. Tutayacha hii dunia. Iyi tuzotandukana nayo. Muda si mrefu sana. Igihe ntabwo ari kirekire gisigaye. Niko nahurumia watu wanaozaa sana. Ndiko ndabarira abantu cyane. Na habataki kukamilika. Kandi ntibashaka kuba abantu bashitse. Siku hiyo Biblia inasema icyo gihe Biblia iravuga ngo wawili watakuwa kitandani, moja kubeba mwingine kubeba. Babiri bazoba baryamanye, umwe ajanwe undi asigare. Sasa mwenye atakuwa msalda kushaje, umuntu azoba imfashanyo eko mchumba cha kutaka kuzaa, ari mu cyumba hariya, mtoto anataka toka, umwana agira soka, parapanda inalia, agiye kwibaruka umwana. Mzalishaji ni Mkristo, waje kumubyaza n'umuntu acha yigi, ili ni pagani na baki na mtoto wake, wa mupagana asigara n'umwana. Hayo mambo yatafanika. Ibyo bizokoreka. Wenye kuugua matumbo, abantu barwaye mu nda, hawataki kuokoka, batagomba gukira. Utajikuta uko msaldope na daktari, msaldope na daktari. Daktari alishaopere, umuganga yamaze kubaga, tumbo anatia kumeza, yamaze kubaga, parapanda inalia, daktari anaenda anakuacha na matumbo yako kumeza, abagwaye bagasigaraho. Itakuwa hatari siku hiyo. Bizoba ari ibintu biteye ubwoba. Hawa marulaji wa barabarani, hawa polisi wa barabarani, aba ba polisi bahagarika imiduga watashindwa kujerema aksida. Bazonanirwa ingene babyifatamo kubera amasanganya. Toka huko nenda mubisi, kumbe shoferi ni Mkristo alishachomoka. Wewe ugende muri bisi, umukristo umushoferi usange yagiye. Mwendesha bajaji ni Mkristo alishachende. Usange ugutwaye muri bajaji ari umukristo. Nabaki we na bajaji mwe peke yako. Na bajaji mugende muje kugwiyo. Aksida ngapi zitafanika? Hazoba amasanganya tigeze kubaho. Ndio maana mu maonishe international zote, nico gituma hariya mu mashira hamwe akomakomeye, zingine zote zinafungaka, nyinshi zirugaye, lakini CICR na Croix Rouge, ariko aba muri CICR na Croix Rouge bakiaka standby, bazoba bafise igikorwa, sababu wao watabaki kushughulika na mizoga. Bazoba bitwara ikibiziga by'abantu bapfuye benshi. Jiandae, nitegure, sawa tujui siku wala saa, kuko tutaza kanya ni saa. Elia akasema mnikaribie. Elia abwira abantu kumwegera. Huu ni muda wa kukaribia nabii wa Mungu. Iki ni gihe cyo kwegera umuvugishwa w'Imana. Hawezi akakuwa na uwezo wa kutenda miujiza msipokuwa na roho ya kumtii. Niyo gira inkomezi zo gukora ibitangaza mutamwegereye. Niliuliza juzi kutwa miujiza iko wapi? Nabajeje hahise mbega ibitangaza birihe? Ningaliuliza kanisa lote. Mbazi shengero ryose. Pamoja wangelisema iko mbele, bamwe bavuga ngo biri imbere, wengine wangelisema iko nyuma. Abandi bavuga ko biri nyuma. Miujiza iko nyuma kweli. Uko nukuri ibitangaza biri. Tukiweka mbele, iyo bishize imbere, tutatangatanga. Turahangayika. Tutafanya vagabondage spirituel. Duca tugenda nk'abantu batagira iyo baja. Tutatoka kwa hii maombi ya hapa leo. Uyu munsi turi mu masengesho hano. Kesho huko kuya Chibitoke. Ejo uzoba uri mu Chibitoke. Kesho huko kuya Bwiza. Ejo uzoba uri mu Bwiza. Kesho huko kuya Kamenge. Ejo uzoba uri mu Kamenge. Kesho huko kuya Buyenzi. Mu Buyenzi. Siku hizi muri iminsi tulikuwa tunabawekeaka mikono, twarabasira ku biganza. Hii masiku anaanza baweka na miguru. Ubu rero basigaye babakandagiza ku birenge. Nimeona kwenye video siku hizi. Nabonye muri anawaikalia na kuwaikalia. Baricaye babicayeko. Anakufuzia na kufuzia. Agacama mbere akakubwira bya bindi. Jana rafiki yetu mmoja alikuwa anatuambia jana. Ejo haizari umwe yarika tubarira. Hapa Bwiza. Aha mu Bwiza. Kutaka kumuona nabii, kugira ubone umuvugizi. Alipa kwanza pesa. Uriha amafaranga. Baadaye anabeba ringatele ya mai. Hanyuma rero agashazana anaenda kuinamisha mai. Agashakwa aja kukwinamika amazi. Unaelewa hiyo vitu? Urumva kukwina amazi. Lakini kama bado mungali na mtu ambaye amewekwa wakfu na Mungu, nimba mugifise umuntu ari kukuboko kw'Imana, anamagano na Mungu, afise icyo yavuganye n'Imana, bado anaogopa zambi, agitinyi cha, bado anatembelea haki ya Mungu, agendera mu kuri kw'Imana, tumkaribie. Rero tumwegere. Mungu afanyaki gaspillage. Imana ntisesagura. Una watoto mko nyumbani watu 4.
mu rugo muri abantu bane. Afu napika bugali. Hanyuma mugateka ubugari. Tartine 30. Ukagira utuntu dushika 30. Nani atamaliza? Ninde azobiheza? Hakuna atamaliza. Ntawe ubiheza. Mtakula binabaki na mnatupa. Muriya bisigaye ibindi musese. Mungu atumiki hivyo. Imana sikikora. Wakati anampa mtu uwezo, Imana yihaye umuntu uburyo, anataka atumike selon capacité ya watu walionao. Usukoreshwa nkuko n'abantu bawe bangana. Kuna mambo mengine ambayo haiyazirika, nimeeleza itatokea. Nabwe ngo hari ibindi bitaraseruka bikiri muri we bizoza baada ya muongezeko wa watu. Uko abantu bazishengero bizogenda rikura, atenda kuongeza viwango vya huduma. Imana izogenda yongereza ingabire ziri muri we. Benye banatengeneza kama dinamo ya courant. Dinamo ya moto ya courant. Abari abakora abibi bari ya madinamo y'umuyaga nkuba. Banatengeneza kiko kama 25000 kilowatts. Barakora ibintu bivise ibihumbi 2000. Lakini banaangalia muchi wenye utapokea hiyo moto. Ariko bakaraba igisagara ingene kingana kizokwakira iyo mucana. Banabapa labda 2000 watt. Bagastanga nk'ibihumbi 2000. Ingine inabaki. Ibindi bakagira. Saba kiachilia yote. Iyo bawurekuye wose. Apareye zitalungula. Ibintu byose mutunze birasha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Kwa hiyo Mungu ana vitu bado anasherenda. Hari ibindi bintu Imana ikiriko yibikiye. Kadiri tutakavyokusanika, igihe muzokorana karibia, tukamwegera, moto, umuriro utashuka, uzokururuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Nilikuwa niko namuona katika maono. Na mubonye mwiyerekwa, anapita tu namna alivyoingia hapa. Nabonye yene yinjira hano. Watu wako na dondoka upande. Abantu batemba bikubita hasi. Mungu akaniambia hivi ndivyo nitatumika na yeye. Imana iranyereka ngo uko niko ngiye gukorana nawe. Ayo mashina y'Imana muyakomeza. Wakubali wakatae wataviishi. Yemere cyanye mureke. Mimi sikubembeleza upige mikono katae, ni mbingu imeshasema. Sinirirwa ndakwinginga kugira uko mama. Wewe kutokupiga mikono yako hakutashanjeri yenye mbingu imeeleza. Nubwo woreka ntaco bihindura mu bwami bw'Imana. Imana yavuze. Nilikuwa namwambia Lambatu wakati moja. Nabariye mukozi w'Imana. Mzee, sijui kazi kama bitakuwaje, namwambia jihami kijana. Na rambari yango sinzi ngene bizogenda iby'igikorwa rambari yango. Kama ndikia namwambia Mungu amenihakikishia utakuwa na kanisa huko na litasimama tena litakuwa kanisa kubwa. Simama. Imana yavuganye nande yuko ishengero uzorigira kandi uzobana na ishengero kandi rizokwaguka. Kwa sababu miaka mingi amenisikia sana. Miaka myinshi haciye ayaranyumvise. Mara nyingi mzee nifanye nini? Arambaza ngo namwambia fanya ikifanya kitembea hii. Namubari anigira kugira. Mzee nina mawazo hisa ndio naongeza na nyingine hii. Ngo neongeye ko nibindi. Leo ana mlima. Uyu munsi afise umusozi. Na hapo na chengo lenye watu wengine nasema unasikana mtoto wako na wazungu. Kaya karubaka inyubako zisanzwe. Hakuna mzungu wa kwanza ni yeye mwenyewe. Abantu benshi bakibaza ngo afise umuzungu wa mbere ni. Na Mungu atamtumia. Kandi Imana izogukoresha. Bishop, mji huu muri iki gisagara unahitaji mtu. Urakeneye umuntu. Hii mji wa Burundi unahitaji mtu. Iki gisagara cy'Ibujumbura kirakeneye umuntu. Leta uamsho kwa hii nchi. Umuntu umwe. Wala ambao Mungu alitaka watumie kwa huyu mji. Uwo Imana igomba gukoresha muri iki gisagara. Waliharibika. Barononekaye. Kilichowaharibu ni nini? Icyabononye ni iki? Mungu aliambia Israeli. Imana yabariye Israeli. Jibu na yendea. Igisagara mugiye kuba maziwa na asali. Ni gisagara gitemba amata n'ubuki. Utakula maziwa na asali. Mugiye kunywa amata n'ubuki. Sasa wanapoonja maziwa tu. Rero mwahonja amata wanalewa maziwa. Na bazoborerwa amata. Na hawajafika kwa asali. Batarashika ku buki. Kanga amata boretse. Maziwa inalewesha. Maziwa inaleweshaka. Sasa wanaishia ku maziwa, asali hawafiki. Baherera ku mata ubuki batarabushiki. Kwa hiyo Mungu ako anatafuta mtu katika mji. Imana irikirarondera umuntu umwe gusa muri iki gisagara. Atakayesimama ajenge pahali palipobomoka kwa nchi. Ashobora guhagarara kugira ngo yubake ubwami bwe. Jumapili Mungu ni Murundi nilisema. Narabariye umurongozi yuko Imana ari Murundi.
Jina ya Mrundi. Kama hakuna jina ya maombi, kuna jina ya kusifu, kuna jina ya Mungu. Awe mpagani, awe Muislamu, ana jina ya kiungu tu. Abosu usanga bafise amazina y'Imana. Kwa nini? Kubera iki? Witwande Daisiga. Ninamtumaini. Unaelewa? Ile jina si lilianza anangali mpagani. Alimtumainia Mungu nkubanyira mpagani. Urumva niteze Imana kandi Kisuma kya kabambi. Yari umusuma adasanzwe. Alishadaye ule mwana. Namtumainia muizi. Nawe witwande. Umuntu yitwa Daisiga ari umusuma. Unabisikia? Urumva ndayiragije. Nduwimana. Nduwimana. Niko wa Mungu. Nduwimana. Jina njo mtu. Izina ni ryo muntu. Tunahitaji mtu ambaye atakamilisha hatima ya Mungu katika nchi ya Burundi. Turakeneye umuntu ashitsa iby'Imana yavuze ku iki gihugu. Ile kila kinachobeba jina ya kila mtu kwa nchi hii kitimilike. Kuko Imana yavuze kiri mu iryo zina gishitse. Tukaribie mtu wa Mungu. Twegere. Tujifuse kumsogelea. Tumwegere. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Mungu wakati vitu vinaharibika, mu gihe ibintu byanse, ndaka mtu mmoja ili atetee. Imana ibikeneye guhagurutsa umuntu umwe kugira ngo imukoreshe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Unajua bahati mbaya, urazi igihamana kibi, kwenye kuko miti hakuna wajengaji. Ni ahantu hari ibiti kandi atabubatse. Nimefika na huyu jamaa Misisi huko. Twarashitse hariya muri Kongo ahantu bita Misisi na mwene data. Wanachimba dhahabu. N'abantu bayimba inzahabu nyingi sana. Nyinshi. Lakini fika huko, ariko shika hari utakuta tumanyumba tumoja tunapengama namna. Usanga hari utuzu tumwe tujamye gucya. Ni kama kanyumba kanakuambia nikuue nikuache. Akazu kakakubwira ngo ndakwice cyangwa ndakureke. Ukiingia kwenye wese, ugiye hariya kukazu kasugumu, yani unakaa hapo namna hii, wicaye gucya, na mtu mwingine yako anapita mnaangalia sasa aye, uwundi akarengana hakuramutsa ngo nigutega nani. Sinashangaa kabisa. Narumiwa wangu. Dhahabu inakaa hapa. Inzahabu barazikinisha. Wenyewe maskini. Ariko bo ubwabo n'abakene babandi banyuma. Kila mtu yuko na telefoni ya Tecno, Samsung, yuko na nini computer, ordinateur. Hariya barafisa ama ordinateur na matelefoni agezweho hazimbye. Ni utajiri kutoka Masisi Walikale Kongo. Ni ubutunzi buva hariya Masisi. Lakini nikikwambia barabara ya huko, ariko ndakubariye ibarabara ricayo, hata barabara ya kwa shetani ni nzuri sana. Na icyo kwa satani cyo ni maza ko ari cyo jiza gusumba icyo. Fika huko ni maskini kara. Ugeze hariya nabantu babakene bafutanye. Ndio ambao wamemfanya Bill Gates kuwa premier rich mondial, ni Masisi na Walikale. Umuntu uriya ni Bill Gates kugira abu wa mbere mu butunzi byavuye hariya za Masisi na Walikale. Lakini hiyo territoire mbili hakuna hata mtu mmoja mwenye huko yuko hata na fuso. Hariya rero muri izo ntara zibiri nta muntu numwe afisa na kamodoka. Inawezekanaje muwe na neema kama hii mumepewa na mshindwe kuiexploiter hiyo neema? Ni gute abantu bogirirwa ubuntu nk'ubu bukananirwa kububyaza umwini? Unaelewa nilichotaka kukiongea sasa? Mumepewa neema, twagiriwe ubuntu, lakini mnaweza shindwa kuisherehe hii neema, ariko tukananirwa gufata ubwo buntu neza na ikafalie watu wengine na nyinyi mkashindwa kufaidi. Ni gute mwananiwe kandi ubwo buntu bwabashije? Unanielewa rafiki yangu? Uranyumva mwene data? Unanielewa brother? Uranyumva mwene data? Mungu hakumuita kwa Burundi tu, amemuita kwa mataifa. Imana ni yamuhamagariye mu Burundi gusa, yamuhamagaye mu mahanga. Kuna mabawa ya kimataifa inakaa. Hari amababa yo kuguruka aja kure mu mahanga. Itafanika kandi bizokoreka. Muprofite hiyo occasion kwa kukaribia. Ako karyo tukabyaza umusaruro. Akialika kongamano, abahamagaye abatumiye,
akialika mkutano, yahamagaye igikorane, mwitike, bamwitabira n'ingoga, ili neema ubwo n'ubuntu iwafikie, kugira ngo ubwo buntu nawe bugushikeko. Mata inatoka Kongo inakia Burundi, moto, umuriro uva muri Kongo ukazina, si ndio hiyo? Lakini na Kongo hatuna moto. Kandi umuyaga nkuba uva muri Kongo ukazi Burundi, abakongomani ntawo bagira, ubaca hejuru. Uvira siku 3 kabla nije hapa, nararaye Uvira iminsi 5, Uvira nzima hakuna moto. Hari yabambwiye ngo nta muyaga nkuba. Kuja Burundi moto iko 24/24. Nshitse hambona umuyaga nkuba uraka amasaha 28 kuri 28. Iyo ni bala. Ibyo birababaje cyane. Ni bala. Numuvumo. Biblia inasema hakuna bala niliyoiona chini ya jua. Yavuga ngo nta kibi nabonye munsi y'izi. Mtu apewe mali asikule. Nta kibabaje nkuko umuntu guhabwa ubutunzi ntaburye. Na mgeni aje aikule. Kandi bikaribwa n'umushitsi. Mupewe neema ya vipawa hapa. Muhabwe ingabire zitatandukanye. Ushindwe kuishi hiyo neema. Kandi tunanirwe kutsiba wageni watatoka mbali. Abashitsi bazoza Biblia. Watakuja kushota hii neema. Nibo bazoza kuivomera ubwo buntu. Mutabaki munaita. Kandi namwe musigare murabishama. Jifunzeni kukaribia. Iyegereze imenyereze kumwegera. Karibia. Nimwe amwegera. Mungu wake. Umuntu wiwe. Mungu wake. Imana yiwe. Atakuwa Mungu wenu. Imana izoba Imana yanyu. Na mtaishi wema wa Mungu. Kandi muzobaho mu mahoro. Mungu awabariki. Imana ibaheza. Acha ndugu wangambe atuingize kwa maombi. Reka mwene data twinjize mu masengesho. Naomba kanisa tusimame. Reka tubyaguruke. Tusimame. Tubyaguruke ishengero ryose. Maana tumesikia maneno mazito. Twumvise amajambo aremereye cyane. Napenda ujiombee Mungu. Ndagomba ngo wisengere. Mungu ameweka ndani yako kitu. Imana yamaze gushira muri wewe ikintu. Na lazima ukinyang'anye. Kandi ico kintu kiziga. Usipotumia nguvu. Udakoresheje inkomezi. Usipotumia ujasiri. Udakoresheje ubushizi bw'Imana. Unaweza kuteseka. Urashobora kubabazwa. Na haki zote ni zako. Kandi ibintu byose byari rwawe. Kuna haki zako. Hari ibyo wemerewe. Kuna haki zako. Hari ibintu byawe ambazo umenyang'anywa. Wambuwe. Ambazo haufikiri. Ibyo utaronse. Ambazo lazima wewe usione. Kandi usenga nubo. Zimekuwa mbali na wewe. Zabaye kure yawe. Kwa sababu ya umbali wako na Baba. Kuko watandukanye n'Imana kaja. Acha Baba jioni ya leo. Reka rero kuri uyu muhingamo. Akukaribie. Imana twegere. Akuondolee masaifu yote. Agukure ko intege nke zose. Akuondolee mizigo yote. Agukure ko imitwaro yose. Natamani mtu mmoja siku ya leo. Imana ikeneye umuntu umwe kuri uyu munsi. Natamani siku ya leo. Ndiye ndakeneye kuri uyu munsi. Mtu mmoja aseme. Tureke Imana ivuge. Kitangaza. Itumenyeshe. Ujitangazie. Wewe witangaze. Hauwezi endelea kuteseka. Nushobora kugenda ushishika. Hauwezi endelea kupigika. Ugenda urababazwa. Hauwezi endelea kutamani mwingine. Ukabaho wizigiye abandi. Kutamani mwingine. Wifuza abandi. Na wewe umepewa mapotentiele zote. Kandi nawe warahawe uburyo bwose. Kuna vitu Mungu ameweka ndani yako. Hari ububasha Imana yashize muri wewe. Kuna vitu vikubwa ameweka ndani yako. Hari ibintu bikomeye Imana yagushizeho. Wakati ya kuvisezure. Rero byakire. Wakati ya kuvipokea. Ni gihe cyo kubyakira.